MCA wa Bogeta West DMK kiogora na ritito teithio bo mathanduku kiriana baria barageretio kirachu kia binana mwaka muthiru 2022 na baria abambiritie gutonya cukuru cia secondary na naru anketho ankeja alitwa igana rimwe mathanduku kenda kunyiria aciari kamurigo kidogo kenda bomba gwikiana bao form 1 kou alitwa barabara performete bwega ituba mathanduku kenda aciari bomba report bwega kuma kire foundation yero ko itwa DMK foundation as a way gukongratulate na kumotivate nya barabangi ba class mwaka jo bomba perform bwega. DMK kiogora akiaria na andiki banteto augite mbara nene gatagati ka MCs ba Meru na gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni nyuma yawe kubata mbasari mbechiria batwire gutethia nacio aritoa ende ariuga nyuma ya ndwaria cia thiri ari na witikio gavana Kawira akarekeria mbecho iji ndwe moro na batu MCA twene na gavana wetu gatutunyete mbasari auga no kaeja na baina machibo batu ateto consort but nande ndwari nkona ni ciamberetie na narongekire mabango jwa kweja na ambasare ari wingutikia ketho tucokere ntubamo bana ba itukubamenya bwega baumete nja very humble ibakoni scholarship as opposed to rira gwatuika na bonde akaeja na ngirie kumikire ana magana 3 akipa award kuri ana bamo ba imondire thaina that's about need actually kurirwa fee on the 50,000 kenda bathoma so tuketho twikaraira mibango eu ndiri bandae kenda tumbo support ana betu babetete skuru na tumbo support ya ciari bana ba kenda bomba uthomithia ana bao ana bamwe bantiwa twi bara twi nabo na betheri to baithomithio community kana bamwe nya bekini ari mu skuru na nuntu ni ana babo mebetho ba perform abwega na tutokoga tugokiria murigo jugu au Nkaruki DMK kiogora na kuria NGO mwanya mwena ntu biumbe ba wendi wega gutetheria ana baria ba ate na umbani bwa gutonya secondary onde bombene gweta na mbere na mathomo kwenda cokia nkatho mono gi foundation ire irombere kwija twina Kionyo factory twina Equity foundation twina cooperative bank ni raukiria bamwe yomba kubetho ikibaeja scholarship cia gweta secondary nenya well wishers bangi barabamba kuthaba supporta na kire CBC kiogora na kurio tongeria bo mubunge gutonyera gatagati kwa urachiari murigo jo hamne jotwikite nanga akiribo nonto na ndinya system ya kithomo ni ra changerie tonyewe gutwa CBC na ndego atwika aciari bariro ana bakagura new uniform mwana agitangire 7 mwana aigurire deski mwana no kuigurira material cia kuthoma CBC eja ciari baketho abainyerekete kwa ukinya organization tuge ya constituency kinyo yongo ekikaranthi ne karenthi thuganie urai komba gu support CBC eje na ciari mono kunyira murigo actually nya CDF no set aside funds cia equip the CBC classes no ndo ni onkwana murigo Josephite jo musiari gwatwika na ndugo na mwana wetete ngirandi 7 uriro itogurire mwana okundeski eja yo skuru na Martin Murithi munini wa mwarimu munene cukuru ya Kionyo agicokia nkatho kiri MCA DMK kiogora na kuria kinya na baria barikitie kwa mukero teithio bu bakumbatiria kithomo ni ukenda bagatwika babata muturirene wa Martin Murithi kana riarije kari mwarimu karatu mbuge kinya gi community eje mbice nthongi mono na ndi gutuma kinya na bara bainyuma baketho abena wirubo kuthoma na bakamenya u kithomo ki murio indi kintu kikega kiuma kithomone bwa kinya kuthithia occasion yeji kinya gi community yongwa na kinya mature ne jetu na ana bale batigi nyuma ingwetike bagakobya mbica ya ana baba bakotweka awarded today na mbere na ubweta skuru kwina mwanya mono na turabukaraia itomenye imbyogira no weteta bure ana baba ingi na wetho tena ume kuringana tubuitanite mantu ja mega miturire mega tabia injega icio cia kamuntu weta na uambire mikarire tebui ukana kwenu wenka kwa witu kwirigira universities miakenge kwija tukethwa twisherekeaga ngiripotera nteto cia Meru TV Diako Adietoa ni mwirigi wacharete